Ibihe byiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com ndakuramukije kandi nguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, ikiganiro cy'amakuru agezweho, amakuru ari kuvugwa hirya no hino. Kuri uyu munsi wa gatanu tariki ya 24 2023 ukwezi n'ukwa 11. Mpakiye muri iki kiganiro nakubwira ko ari ikiganiro kiba kirimo amakuru atandukanye, aho tuzagarura ku bintu byinshi cyane bitandukanye, kandi nkabanza gufatanya na bagenzi banjye barimo B&M, nkandi kumwe na Mr. Rabin ndetse na Alpha Mike. Ubu tugiye kuganira ku kiganiro cy'uyu munsi, aho tugiye kuvuga ku ngingo turaza kugira amakuru agezweho, tugire n'ingingo tugenda tuganiraho. Murabizi ko mu kiganiro cyacu twebwe tugira ingingo runaka tukagira n'amakuru aba avugwa hirya no hino. Hanyuma uyu munsi tukaba turi buze kuvuga kuri ku nama ya EAC, niyo turi buze kuvugaho. Inama ya EAC n'ubundi yo kwigamo ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo, ariko tuze no kureba kuri ku makuru kuba M23 hanuye akadege k'ubutasi ka FRDC, ariko kugeza ubu ngubu bose bakarimo bitana ba mwana. M23 iragira iti twagahanuye, hanyuma FRDC ni indege y'u Rwanda. Nubwo yo ivuga ko ari M23, FRDC iravuga ko ari indege y'u Rwanda, igisirikare cy'u Rwanda yahanuwe. Ibyo ni byatangajwe na Lieutenant Colonel Njike, niwe nabonye byandika. Ariko amakuru mu gitondo akaba yatanzwe na Dr. Yusimwa ndetse na Lawrence Kanyuka, bose bakaba banditse bavuga ko FRDC indege yabo rwose yahanuwe, ndetse yanahiye yagaragara icumba, nkuko muri buze kwibona muri kiganiro. Reka nkubwire ngo tera inkunga Bwiza TV na bwiza.com. Nyamuneka Bwiza ikeneye inkunga yawe, ikagura ibikoresho ikabasha kugeraho itaragera. Niba uyikunda, niba ukunda inkuru z'ukuri, niba ukunda inkuru zo kurenganura abantu, niba ukunda inkuru zo gufasha abantu kubona ubutabera, niba ukunda inkuru zo kugira abantu bakabona imiyoborere myiza, umwanya wo kugira ngo utere inkunga Bwiza ibashe kugeraho itaragera, mu turere itarageramo, mu ntara itarageramo, mu bihugu itarageramo, igereza Masisi, igereza Mwese, igere muri Eastern Congo hose ihagere. Tuguhaye rero ikaze kugira ngo dutere inkunga. Iyo nimero ubona hasi, iyo nimero itambuka, iyo nimero yanditse aho ngaho, niyo wakohereza inkunga yawe uko yabingana kose. Nyamuneka umwanya no wawe. Turaza kurero ku matora nyine uburyo iby'amatora byifashe, twavuga ko ni ibintu bitoroshye. Turaza kureba nyine kuri ku nguni zitandukanye, aho tuza kugenda twivugaho. Nkaba nguhaye ikaze muri kiganiro, ubane natwe rwose, uze utwiyungeho, uze ubane natwe muri kiganiro aho uri hose. Wowe uri mu Buraya, uri muri Amerika, uri muri Afrika y'Iburasirazuba, uri muri Afrika y'Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, tuguhaye ikaze. Nawe uri muri Aziya, ukaba uri mu Burayi, uri muri Amerika, tuguhaye ikaze. Ariko nkaba nabanza gusuhuza Marie Gorette, nkasuhuza Chris Jane, nkasuhuza Irisi uri muri New York, nkasuhuza Emilike, nkasuhuza Moses, nkasuhuza Innocent, nkasuhuza Pacific, nkasuhuza kandi Boni Mutsindashyaka, nkasuhuza Mama Rose, nkasuhuza Itangi Imbabazi, Providence, nkagusuhuza. Nkasuhuza kandi Desire nawe uri mu Burayi, nkasuhuza Eric uri muri Denmark, Ramazani uri mu Bufaransa, Korea no mu Bubiligi, Habyarimana François Irubavu, nkasuhuza Terence Kwizera, Yoboka Ngoga, nkasuhuza Dias Connect TV, nkasuhuza Innocent Kumana, nkasuhuza Damian Nkaka, Karangwayire Epiphanie, Dukuze TV, Ndiho Kubwayo Rashidi, Sengreto Joseph, Itayezu, Gakwaya Mark, nkasuhuza Nyiramucyo Jeanne, Desire Iranzi, Patriote, nkasuhuza Gasilabo Jacqueline, Efrem, ndetse na Karitanyi, nawe ndagusuhuje aho urugubwe neza. Joseline Mani, Mugira neza Vestine, rwose naho uri wumve uguwe neza. Kadusuhuze kandi na Rose nanone wundi nawe uri mu Bubiligi, kuko dufite Mama Rose na Rose, mwese muri mu Bubiligi. Dusuhuza abantu mwese mukurikira Bwiza TV n'abayikunda aho muri hose. Marite, aho uri wumve ko tugukunda. Chiza, Patel, mwese aho muri
mwumve ko muhawe kazi. Reka rero nakire aba bavandimwe dukorana muri kiganiro cyacu kugira ngo dufatanye kubaha amakuru atandukanye, amakuru ari kuvugwa hirya no hino. Ariko nkubabwiye ko kubanga bw'ibyuma cyangwa se kuri kamera ndi kumwe na Kofi. Kofi niwe uri kubanga bw'ibyuma kuri kamera ndetse no kuri video editing. Kofi rero nawe agira televiziyo yitwa Kofito TV, mujye mu musura. Abandi guhamagara rero bagenzi bacu. Bosco ndakwakiriye mu kiganiro. Konde mu ngendo se nk'izaba. Ntacyo urakora ikiganiro ugenda. Alpha Mike ndakwakiriye. Ni mu rugendo rwo gusaraba nk'urwaba abarundi bavuye cyangwa. Ese niba aragerayo? Uzagerayo se. Kono bahura na igabanya. Kono bagaba ko ngo bageze mu Rubaya. Barakomeza bakagenda umuvugo bakwiye cyangwa ukomeza bazenguruka. Bajya kugera iyo bajya bakahamo. So ndabakire mwese mu gihe tugereje Rabin. Bosco waba uduha update cyangwa se mbere ya byose ndabanza usuhuza abantu badukurikiye nubwo uri mu rugendo turajya kugeraho tugera uri kurusoza. Man, ncuhurije Mama Chandru, Immaculée, ncuhuje Mama Rose, Belgique, ncuhuje Mama Jeanne d'Arc, Belgique. Ndabaramukije abo ngabo, ndamukije na Innocent uyu nguyu twagirana mu kiganiro hamwe hano. Innocent Ndikumana. Ndikumana uriya. Innocent uba mu Bubiligi. Yitwa Innocent Mugwaneza ahubwo. Innocent Mugwaneza. Hari Innocent Ndikumana kwa Innocent Mugwaneza. Nawe ndamuramukije mu izina rya Yesu. Ndamukije n'abandi ntavuga amazina kugira ngo zitabaca umutwe. Abari muri Tanzania ubwo yiyumvishije, umubyeyi muri Tanzania yiyumvishije, abari Kenya, mu Rwanda, mu Burundi, muri Congo, Uganda, mwese ndabahaye yambo mu izina rya Yesu. Kandi Imana ikomeze ibagirire neza, n'Imana musenge ikomeze mu masengesho yanyu, yirengagiza amasengesho y'abifuza kubamaraho. Okay. Hanyuma Rabin nawe ndamwakiriye. Bosco wahise ntirutinda. None ni uri gusakuza yego. Rabin ndakwakiriye. Sabwe. Nawe ndakwakiriye muri iki kiganiro. Urakoze Imana bahezagire. Abantu bamutaze. Ndaramukije abantu bose bumva ururimi tuvuga. Abumva Ikinyarwanda, abumva Ikirundi, nabumva indimi zose tuvangamo yaba Icyongereza yaba Igifaransa bose turabaramukije. Yego na cyane abumva ururimi burya Ikirundi n'Ikinyarwanda ntibitanye. Ni ukuvuga ururimi rwose iyo uruvuze barashobora kubumva. Waba uvuze Ikirundi cyangwa Ikinyarwanda. Yego. Ya nakiriye muri Tanzania baragumva, muri Kenya harabagumva. Ku isi hafi yose bariho bagumva. Okay. Bose rero ndabaramukije. Alpha Mike nawe ndakwakiriye. Mwe nababajije murimo muranyumva? Cyane turi kukumva ubu ngubu. Uranyumva neza? Yego. Ndetse mwumva neza. Yewe gaho da. Numva? Gende kumwumva. Ubwo Bosco ni nashyire ekuteri arakumva. Bosco. Okay. Yewe manje gusuhuza abavandimwe banje, umudamu wanje, abanyarwanda bose. Ariko by'umwihariko ndasuhuza abantu bose banga akarengane n'abantu bazira uko baremwe
n'ururimi bavuga nuko bavutse. Abo bantu bose babirwanya bose ndabishoboye. Yego. Okay, sasa dutangira ikiganiro Alpha Mike, topic y'uyu munsi niwo ugiye kutubwira topic nubwo nari nayivuze mu kiganiro ariko wakongera ukayidusubiramo kugira ngo twanzike ikiganiro cyacu. Nigewe noneho topic yacu y'uyu munsi irimo ibice bibiri. Igice cya mbere turashaka kugira ngo dusesengure DRC presidential campaign uko nibyo bihari ngo. Okay, turanarebamo n'amakuru mashyashya Bosco ariko yari kubanza akayatubwira. Navuze ko hari akadege k'ubutasi ka FARDC kanu ariko muri aka kanya naje kubona njika ari kuvuga ko ari akadege k'igisirikare cy'u Rwanda mu kanya kashize. Ego Bosco waduha amakuru mashya. Urakoze cyane. Ingingo ya mbere turareba DRC presidential campaign. Kwiyamamaza muri DRC kwabahatanira ku mwanya wo kuyobora igihugu. Ingingo ya kabiri turaza kureba ibyavuye mu nama y'abakuru b'ibihugu yabaye kuri uyu munsi ku tariki ya 24 ukwezi kwa 11 2023. Izo nizo ngingo ebyiri turi bwibandeho. Ayo mwanya BND atugezeho update hanyuma tuje twanze. Yego. Okay, Bosco mwanya wawe. Ya update rero uyu munsi nyine nkuko mwabibonye mu Gicwa ku musozi wa Gicwa bahanuriye drone yazaga ku musozi wa Gicwa bahanuriye drone yazaga gutara amakuru kandi mu mugoroba w'ejo ubwo twamaze gutangaza amakuru yariho muri Rubaya naho habereye imirwano ya nyatura hagati yazo ubwazo. Ejo kandi nabwo nyine ejo umunsi w'ejo mu Minembwe naho habereye ibitero bikomeye byagabwe ku baturage b'abanyamurenge. Gusa abana babo bariyegeranya iyo bitwa twirwaneho bariyegeranya barabirwanya ngira ngo haguye abarenga 50. Numva haraguye imirambi irenze 50 n'umwe mu bari bayoboye wungirije witwa Musaraba wavutse mu Banyamurenge n'ubundi Munyamusaraba ubwo ngubwo nawe yavutse muri abo Banyamurenge aba yaje kwica guhiga abana babo. Rero babahagazeho barabarinda barabarasa bicamo bageze kuri 57 babashyinguye abo ngabo 57 harimo koloneli umwe w'abamayimayi. Muri Nord Kivu rero n'ubundi za Rumereti bakomeje gushiringa za ngo bakomeje gushiringa muri Nord Kivu. Uri kuvuga egera nkuko wari wegereye gutyo uranyumvute. Gutyo sawa. Za Kirorerwe bakomeje gutera ibisasu na za Karenga bakomeje gushiringa. Uri kuvuga gute Bosco? Kuraye kuteye niba byanze niba utari kuvuga neza. Ijwi ryawe uri kuvuga nabi. Reka nkurewe kuteri imwe kuko inzu kuteri yo mu ntoki kubera urusaku. Uranyumvute? Aho ni sawa avuga twumva. Oh good. Nakubwiraga ngo za Kirorerwe bakomeje gutera ibisasu
abatari bumvishije hari drone mwabonye ya circulatinze muri social media. Iyo drone bayirasiye mu Gicwa, yarashwe n'abasore bari mu Gicwa. Za Karenga bakomeje gutera ibisasu, ni ibisasu nyine bisheringa bivuye kure. Nababwiye ko Nyatura zarwanye ejo zipfa bamwe kwaka imisoro abaturage abandi batabishyigikira. Kandi FRDC ikomeje kwirukanka yavuye yavuye bayirasiye ejo bundi. Karenga Mweso ahangaha Mweso yavuye Mweso yakomeje kwiruka. Ubu ngubu bamwe bageze za Pinga bari kubakira, abaturage bari kubakira batekeye kuko bagiye batatanye, bari disparate. Rero abaturage bari kubakira. Ndumva ari izo update no, ariko hari n'umuturage biciye muri Goma, sinzi niba ari uwo kuvugaho. Ni umuturage bita Bahati, yishwe n'indebakure z'abarundi. Harimo wa wundi mwegera kubona ari gusacuratinga amafoto yari gutambagira, ari mu bamwishe ngo akorana nayo mu 23. Bamwicanye n'umwana n'umugore, ariko umugore amakuru ndi kumva ko umugore atarahwana, bashobora kuba akiri mu bitaro, ariko n'ubundi baramusangayo, buriya baramwicirayo. Indebakure ziri hamwe muri Goma. Imbonerakure, sorry. Nayo makuru hari. Andi makuru nuko hari indege yari ijyanye imirambo mu Burundi ikayoba, aho kugwa ku kibuga cya gisirikare kagwa ku kibuga gisanzwe cy'indege, ku kibuga cya Bujumbura. Nabibonye iyo makuru ari gusirikira. Hanyuma twibaze kuri iyi ndege ya drone. Iyi ndege ya drone kare twigeze no kujyaho impaka, ubundi bigenda gute kugira ngo indege ya drone ikoreshwe mu butasi? Alpha Mike. wanyuze kuri aeroport. Ntabwo ari kuri aeroport, ni hehe? Burya aeroport y'u Burundi ni imwe, nta aeroport ya gisirikare nta aeroport ya gisivili ihari. Mugabo ubusohokero hariho ubusohokero bumwe busohoka bwinjira mu ikambi ya gisirikare ifatanye na aeroport. Rero bahora baca babaranguruza muri morgue hariya mu ikambi. Sinzi rero ingene basamaye babasohorera muri ntuze muri sortie y'abasivile. Urumva basamaye ko babonye ko mburengera ari indege, abapilote batari bahamenyereye, haje batamenyereye aho gutumbera kuri sortie yo mu gisirikare baca batumbera kuri sortie y'igisivile. Baba rero abo muri Sobje barakiriye ivyo bariko barapakurura, babona n'inkomere, babona n'ikiziga. Biya bigeze mu bantu. Yego Alpha Mike, twagiye kukina nkubajije. Ongeraho uyu munsi mu Kimoka kurayuje itunda imirambo, babanje kuraruje jyayo, M23 irayihagarika ibaza aho bajya. Barababwira ati tuje gutunda imirambo. Ninde wayibabwiye? Barababwira ati nimutabitubwira murasubirayo. Bageze aho babereka message andikiwe n'abakomanda ba FRDC, babereka ahantu barunze imirambo. Mu ntambara yabaye hariya hapfuye 250 imirambo. 250 bayitunze birabananira, bazana n'izindi modoka ziratunda. Nibyo byiriwe batunde imirambo bayivana aho barwaniye bayijyana muri Goma. 250 from Kimoka niho baguye. Kirunda runzwe ejo bundi muri 20 ingahe? Ako se ko muganira mwenyine kamera nagiye ntimwijya munabona ko nagiye.
badusiganye iminwa. So nari ndimo mbaza Alpha Mike ngambwire ku kintu kijyanye no kujyana drone. Reka muting. Reka mbanze muting. Na kikubajije na cyangwa usubize ni gute FARDC ishobora gufata drone kajya kuneka muri eneo za M23 izi ko hari imisozi hari bibaya hari iki biriya bintu byo bivuze iki bundi mu gisirikare ko nge ntanabyumva ukuntu nashobora kuza drone kugera igira muri position z'abandi noneho drone n'ukuntu hinda turato drone turahinda iyo kari hejuru urakumva niyo kaba kari mu birometero nka 2 wakumva biriya hari igihe hari ibintu bibiri kuri M23 ishobora kuba iri hariya aho baronshinga drone nabo ubwabo batazi ko muri bo harimo M23 cyo ni cyambere cya kabiri gufata drone bakajya kuyohereza muri aduyi nuko ubwabo haruba yababwiye ati muyijyane hari kandi nyamara azi ko ariho bari buyirangiriza so mu ntambara haba harimo imibare myinshi haba harimo imitego myinshi haba harimo bamaneko benshi haba harimo abantu bamaze kuba ku infiltratinga baragiyemwo ku buryo gufata drone ikajya kurekinga ku mwanzi bakayirasirayo nuko mu bayohereje hashobora kuba harimo bamwe mu igiye gusanga bakayikorera ibyo bateguye kuyikorera uko nabivuga. Okay, hanyuma naje kubona Njike Bosco tubwire Njike Kayiko ati iyi ndege ni igisirikare cy'u Rwanda oya yisai ayikuri wawe zigira siro namba reze igisirikare cy'u Rwanda cyohereje drone ijya muri Kicanga gukora yiki kandi nababwiye ngo bayirasiye impande za ntoza z'umusozi wa ntoza wa Gicwa. Igisirikare cy'u Rwanda se gihanganye nande muri hariya ni indege ya leta kandi zigira siro namba kandi aho iri iragaragara. So nyine baba bari kwanga urabizi ko abantu bahari abaturage bahariya bamaze kubona ko bari abagabo bacitse intege so baba bari gushaka uburyo ki rero bakikavarenga bavuga bati oya ntago ari twebwe n'iriya mirambo yabo baraza kuyihakana kandi bohereje Red Cross kuza kuyakira baraza kuvuga ko atari bo ahubwo bayicaginze mirambo 250 ya 250 yapfuye ejo bundi bayitunze ubundi ubwo niwo mutwe y'inkuru yanjye y'inkuru yacu ubundi ubwo ngubwo rero iriya drone warubajije utese kuyohereza hariya baba batekereza ko irahava amahoro ntago ari ubwa mbere bari bayohereje ziriya drone zihora zijyayo nizo zigenda kandi se uretse ko bazi kwihakana sinigeze kubona ku bwabo bari kuyifotora bayohereza ibereka aho barasa niko bajya babikora barayohereza ikabaha grid coordinate barangiza bakarasa bakayohereza ikagenda ikabaha grid coordinate bakarasa. So rero kubera yari imaze bari barabigize akamenyero abasore bamaze igihe bari kwiga hariya muri Kicanga ibintu byo kurasa ziriya drone urabizi ko hari abantu biripotinze bavuyeyo hariya muri FARDC ejo bundi b'abakoroneri n'abaki benshi harimo bari bafite ubumenyi kuri ibyo bintu byo kuzirasa bamaze kwigisha abasore ahubwo n'amasuko yereka tuzareba n'amasuko yereka agiye yikaraga nayo muzabona igisubizo cyayo nayo ariko ibikoresho barabifashe byo kuzirasa ibiki nazo ntizigikatayo zaratiye kuyihusha ntabwo bizongera kubaho. So drone rero nyine kuyirasa nawe urabyumva kuyizana ni kimwe ariko kuyicyura ni ikindi kuko drone bayoherezaga hariya ni mu misozi uriya musozi wa Gicwa no musozi muremure
iriya attitude y'uriya musozi kuyimenteiningana n'aho bavuye harya hasi muri Mushaki ntabwo byoroshye kugira ngo azamuke umusozi umwe amanuke yongera azamuke. Drone si umuntu, ni drone nyine nawe ubwe n'isazi yamukoraho igahita ukubita umusozi cyangwa igiti n'akantu kayikingiriza rwose. Wa mugani n'isazi yayijya muri kamera. Isazi yakora nawe kuri wowe ushobora kujya kuyihungura kandi kuko uyiyobora uri kuri telekomande. Rero rwose bayirashe kandi ntekereza ko n'izindi zizajya bazazirasa. Ntekereza ko ibyo byo bizakomeza. Bayirashe hariya kuri Gicwa, wayirashe hariya mu Gicwa. Ntabwo ari ikintu gitangaje cyane kuko ntabwo yari iri ku butumburuke bukabije. Kuko nabo bari ku butumburuke. Ariko ni indege. Bari ku butumburuke bwo hejuru. Impamvu ari ikintu gitangaje, ni indege kandi iri mu rugamba. Ntabwo ibije kureba ngo ibazanire ibiryo by'imigisha cyangwa amazi y'umugisha. Ibije kureba kugira ngo ibazanire amabombe n'ibindi Bosco. Niyo mpamvu bari ibintu bidahiye. Nabo bayihaye ibyo yabasanganye. Hanyuma Rabin, we hari icyo bivugaho? Rabin hari icyo bivugaho? Meke. Yes. Reka jewe mvemo rero. Iriya drone. Iriya drone ikoresha GPS. Iyo GPS ijaminze uyikontorora ntabwo aba agifite ububasha bwo kuyikontorora. Iyo rero abo barwana nabo iyo bafite system yo kujaminga GPS y'iriya drone uyikontorora ntabwo aba agifite ububasha bwo kuyerekeza aho ishaka. Niba M23 ifite iyo bita jamming, GPS jamming, ihita iyobya ya drone ikajya aho itakagombye kubijya kubera ko uyikontorora ntabwo aba agifite ububasha bwo kuyikontorora. Ishobora no gukubita hasi ubwayo igashya ko ntabwo uyikontorora aba agifite ububasha bwo kuyikontorora kubera ko GPS yayo iba yamaze kuba jamming. Okay. Rabin, hari icyo uvugaho ngo dusoze? Numva abatekinisiye batera bagwira izo drone barazishora bagaba ntacyo zikimaze birebire. Ikiri nacyo uko umenye ko izo drone ukuntu zisanzwe zimeze nuko ubwa mbere irafise altitude itarenga kuduga mu kirere. Ni ukuvuga rero muri ijya misozi ya za Masisi ihagaze kujya ushobora kuyiduza ukagomba ngo ni ikindi nacyo ni ukumenya yuko muri Congo si ahantu hari internet iri ku rwego rwo hejuru ku buryo amadrone iyo ari yo yose yoshobora gukora. Urabona ko n'amatelefone hari ahabura amarezo. Ibyo rero nibaza ko amaherere ari menshi ku madrone. Ibihugu byinshi vya Afurika kubera tararonka internet yihuta, ivyo kwirukira amadrone jakwiye kubanza kumera nk'ababihagaritse. Okay, amatora yo muri DRC na amatora ategerejweho ibintu byinshi cyane, haba mu karere, haba ku isi ndetse no n'imbere mu gihugu, aho ku munsi none hashize iminsi mikeya abakandida batangiye kwiyamamaza. Ariko aya matora akabaye iki gihugu kiri mu ntambara, kiri mu bihe bidasanzwe, mu ntambara gihanganyemo n'umutwe wa M23. Ni amatora kandi abaye mu gihe hariho ikimeze nka tension hagati y'abaturage baho. Bamwe bavuga bati uriya muntu umwanzi w'igihugu, abandi si umwanzi w'igihugu. So ngo hari umwanya kugira ngo tubwire kuri aya matora. Iyi campaign yatangiye aya matora, urabona ishobora abakandida ari cyo bashobora kwitegwaho, wenda ari cyo tubanza kureba. Bitezweho kuba ari abantu bashobora kuzafasha iki gihugu kugarukana umutekano, kuba bafata impande zombi zihanganye, yaba abaturage bo muri iki gihugu ndetse na leta, bikaba babasha kugiraho bahuza. Umwanya no wawe. Urakoze cyane. Muri uku kwiyamamaza kw'abantu bahatanira unazamura ijwi igihugu cya DRC,
Allo? Yes. Undi gukumva. Uzamura ijwi ryawe. Ego ndakumva ariko uzamura ijwi wongera ijwi. Uzamura ijwi, uzamura ijwi. Nzaza Kigali unshakire kuteri nzajya mvugiraho ukanyuma. Izo kuteri zikura rwose. Izi ngizi nizo mu cyaro. Izi nizo mu cyaro. Zikureho rwose. Yego. Allo? Yego ubu turakumva none wa. Yego. Meke nuko uzaza Kigali kwanyereka muri City Tower nkagura ekuteri zifatika zo mu cyaro kabisa. Blank. Yego. Noneho navugaga muri aya matora muri uku kwiyamamaza ku bakandida bo muri DRC bahatanira umwanya wo kuyobora igihugu cya Congo. Hano hari ibintu wenda nka bine twareba. Icya mbere hari umubare munini w'abiyamamaza, ariko muri abo biyamamaza harimo babiri imbere y'abandi aribo Sekedi na Moistato. Muri aba babiri baza hari Kisekedi urusanzwe ayobora DRC, hari na Katumbi nawe uhatanira kugira ngo ayobore. Ako kintu tugiye kureba ahangaha si abo bantu babiri gusa, ahubwo tugiye kureba ni iki bavuga bazamarira Kongo bitandukanye n'ibyari bihari. Sio tugiye kureba. Duhereye kuri Kisekedi ubwe kugeza sinzi wenda ntabwo ndakora ubushakashatsi neza, ariko intara zigize Kongo ni nyinshi, ariko kuri uyu munota ahantu havugwa cyane ni Eastern Congo kuko ariho hari intambara. Ariko Eastern Congo twibuka neza ko ntabwo ariyo igize DRC. Ni agapati kamwe ka pati zigize DRC. Yego. Noneho umuntu akibaza kubera iki iyi pati ubwayo ariyo iri ku murongo uri hejuru. Ese ni iki iyi pati ihishe cyaba ari cy'ingenzi ku buryo buri wese arwanira kugira ngo iyi ese umuntu akibaza abakandida bose nkuko tumaze iminsi tubivuga mu biganiro byacu bitandukanye, tuvuga ikintu kibi kirimo gukorerwa hariya gitandukanye n'ibindi bice byo muri Kongo. Ubwo twavuga genocide, twavuga abaturage kwibasira abandi baturage babahora uko baremwe mu rurimi bavuga, hakiyongeramo ijambo u Rwanda, nubwo u Rwanda rudafite aho ruhuriye nabo, nubwo nabo bazi neza ko kuko nta kuntu ushobora kumbwira ko Kisekedi atazi uburyo imipaka yakaswe. Nta muntu ushobora kunyumvisha ukuntu Katumbi n'amashuri yize atazi uburyo imipaka yakaswe. Ngasanga muri komite ya campaign ya Katumbi FDLR yaragezemo, muri komite ya Kisekedi FDLR yagezemo.
kubera ko uburyo Katumbi yaje ejo kuri Goma mbere yuko aza barabanje insoresore zikira amabuye mu muhanda imbere ya airport ngo ntabwo bashaka Katumbi. Arangije yahageze saa 6 asohoka muri airport saa 10. Ageze muri stade abaturage banga kwitabira igiterane cye. Ariko ntabwo ari ikibazo gusa. Ahubwo muracyajumva neza ukumva ahubwo wa muzi w'amacakubiri warakomeje uko amakuru ahari aravuga ngo Katumbi ntabwo tumushaka, ntabwo ari umunyekongo, ise ni umuyahudi, nyina akomoka muri Angola, umugore we ni umurundikazi. Katumbi yavukiye muri Kongo. Ese umuntu yavukiye ahantu akabona ubwenegihugu ntabwo ari umunyagihugu? Icyo ntabwo ari nacyo kibazo, ahubwo ni wa muzi w'amacakubiri totera ku buryo icyo bakeneye nta kindi nuko umuntu wese uvuga ikinyarwanda uri muri Kongo ntagomba kuba ari umukongomani, nubwo yaba yaravukiye, nubwo haba hari iwabo. Ni wa muzi ukomeza kototera jenoside yo kugira ngo bagire abantu babahura uko bavutse. Katumbi nibatamutora n'ubundi icyo bateguye gukora bazagikora. Nibatora Tshisekedi n'ubundi icyo bateguye gukora bazagikora. Rero twebwe nk'abantu baba bavuga kuri uyu murongo twabwira abanyekongo ngo bitegure amacakubiri n'ingaruka zayo zigiye kugaragara ku buryo uwashobora uba ufite imbaraga ku banyekongo yabitambamira abantu. Aya matora nyuma yayo hazaba ikindi ikintu kandi ni ukuri kizatuma abantu bose batangara kuko barabyiteguye kandi bihagije. Reka n'abagenzi banjye nabo banyunganira. Umwana wawe Tshisekedi yazanye Tshisekedi yazanye Sukhoi. Sukhoi yari yo kurasa M23. Katumbi we yavuze ngo ntabwo azazana Sukhoi, azazana F-16 yo gukora yo kurasa M23. None se ari Tshisekedi ari na Katumbi, urumva hari n'umwe muri bo ufite igitekerezo cyo kugira ngo ahoshe amakimbirane ariko none ahangaha? Icyo ni icyambere. Icya kabiri kinababaje kandi giteye n'agahinda, uyu munsi abiyamamaza bose bazi ko wenda dukunda kuvuga ngo M23, ariko tujye tuvuga ngo n'abakongomani baharanira kubaho no kugira ngo basubize uburenganzira bwabo bw'uko bitwa abanyamahanga kandi ari abakongomani. Tshisekedi aguze intwaro zo kwica abakongomani be abita ko ari abanyamahanga kandi ari abakongomani. Katumbi aje Tshisekedi ntacyo wakoze wowe nta n'ikigenda, njye nzagura F-16 yo kuza kurasa aba bantu ni abakongomani. Turibaza tutese ninde waza yemera ko aba bantu
bibumbiye muri M23 ari abakongomani basaba kugira ngo bahabwe uburenganzira bwo kubaho no kwitwa abanyagihugu mu gihugu cya ikintu cyo kibazo dufite. Rabine nawe ubwo akomerezeho. Ndabumva nubwo nari nagiye mu by'isi. Umwanya ni wawe. Nubwo nashoboye gufata ibya nyuma bya Mike ariko aravuga. Nibaza ko Perezida Tshisekedi Bosco namyutinge n'ayandi ho biradukomerana. Nariko vuga nti Tshisekedi nibaza yuko natatsinda amatora ngo agumeho hakaza Moise Katumbi. Nibaza yuko ari Katumbi ariko arateguza M23 ikikwiye gukora imbere yuko umuzo wiwe uza. Imbere yuko intwaro yiwe ibaho. Kandi Tshisekedi yarahejeje kubwira M23 uko azokwifata bose rero ni fufuru na gihuna nta mamu yarimwo. Byumvikana ngo M23 ni yifate nk'imfuvyi itaziga ngo ejo tuziga perezida ukuza kutwumviriza mu marira yacu. Ukwifata bupfubyi mvuga nukuhe imfuvyi irimenya ikamenya hirara ikamenya ivyirya ikamenya nuko izobaho. Nukuvuga muri iki kiringo cy'amatora ivyo gukora si ivyo mbigisha barabizi nihangiro ryabo bihaye bararizi nibarishike ko mu maguru masha hanyuma uzoza zana F16 azozazana Sukhoi 35 ngira ngo Tshisekedi ni abari we yabandanya azoshira ko Sukhoi 35 uko 25 zarananiwe. Azobikore asanga intego M23 yari ifise yayishitseko. Kuko ubu nabo nyene bose nivyo bavugisha umunwa nta ngingo bagifise yo gufata bibereye mu mantuze mu matora nta nubuze ko azotorwa undi ntazi ko azotorwa bari mu njahe no mu mvahe. M23 rero nibafatira naho nyene yiha ibyayo kuko nta data nta se igiririndiye yuko azoyiha kuko nubwo bari baziga Katumbi urumva aja avuga nk'ivyo wahahora yariko aravuga. None se Rabine nkubajije ubundi kusa nkaho uvuga nkaho uri kuvuga nkaho M23 waba uzi ko yaba yarirumbirije cyangwa se yaritegereje kuri Katumbi nk'umucunguzi. Icyo kintu M23 ifite muri gahunda itegereje ko amatora azaba ikamenya icyo gukora cyangwa ahubwo iracyasaba cya kintu cy'umutekano n'ibiganiro muri kino gice cya Eastern Congo. Nariko mvuga ntukibishakisha. Twaba turabandanya tuvuga kuri iyi sije twariko. Yego umwanya ni wawe rwose. Burya Moise Katumbi je narababwiye yuko abanyepolitike bo muri bihugu vya Afrika arababeshi bo kugwego go hejuru. Pamba barere kumva nitabazoba bakuru b'ibihugu ko arababeshi. Kuko bama batubeje n'abakuru b'ibihugu babaye ku butegetsi bakatubesha ntibagire n'isone zo kubesha abanyagihugu kandi bashikiye ubutegetsi. Katumbi rero ashobora kuba yaraje ngaha mu buseruko bwa Kongo bakaba bamuteguye iperereza giwe kuko urazi ko abantu bose bafite iperereza baramubwira bati ngaha huzuye aba FDLR huzuye aba Wazalendo huzuye abantu batashaka kumva yuko wogiranira ibiganiro na M23 kugira rero uganye imitima yabo wikwegereho imitima yabo baze bagutore genda uvuga yuko udakeneye kumvikana na M23 kuko tubwishije kuri arakeneye gutsinda amatora nta muntu ajya mu myamamazo adakeneye gutsinda kandi mu bice akeneye gutsindamwo ni iki gice cy'ubuseruko bwa Kongo arakeneye kugitsindamwo akaca azana urwo rurimi mubanze murabe n'ibintu yaje gufashisha impunzi bijya no kugira ngo yifuke cyacasha bariko baramwambika bavuga yuko yarogoye umututsikazi bijya no kugira ngo acifuke bamubonemwe iyindi sura yuko abababaye yongera gereke yuko agiye kuzana
ibigwanisho vyo kugwana na M23 mugabo ari imvugo gusa ibikorwa atazokora na kimwe azoshika ku butegetsi akabirindura yego icengereka yuko hari mu ivyo yababeshe ngoma ndaguha akarorero kamwe kuvuga yuko agiye kugura F16 tuje kuri analize yo kugura indege za F16 zikorwa n'abanyamerika muri Ukraine batangwe kuzireklama kuva kera ibihugu vyaziguze zo byose biravuga biti turi tayari kuziha Ukraine mugabo autorisation itarasohoka y'igihugu kizikora no fabrika ntibishobora gukunda gushika akoro ya leta zunze ubumwe za Amerika aho yasohokeye ko bakwiye kubaha F16 ico ni kimwe mu ntambamye none wewe ico kintu azoja kumvisha leta zunze ubumwe za Amerika ko zikwiye kumugurisha ko F16 niki ico ni kimwe kigira kabiri abapilote ba F16 bibaza ko baforomwe ibihe binganiki si munsi y'imyaka 2 iyo ari abantu basanzwe ari abapilote b'izindi ndege nkeswe abazobatoye mu bakongomani bashashe bazoforomwe ibihe binganiki azozana abacancuro ko mbona abacancuro leta zunze ubumwe za Amerika zitemera yuko indege zabo zinyongwa n'abacancuro ico kintu rero abona ko yuko yagombye kwifukisha uka vraiment kandi kubera guhenda abanyagihugu bibereye muri deterese nka zijya batanagiye kwishura benshi biroroha hajya yabahenze yagiye ya aho ni kuri ntuza ya Katumbi aho nawe yabaye nkugaragara nk'umuntu nawe aho udafite icyo ashobora kuzakemura mu burasirazuba bwa Kongo kandi babwire ko Alpha Mike yavuze ati ibya Kisekedi sinajya mbikurikirana byo muri campaign Kisekedi we nawe ku munsi w'ejo yaravuze ngo kugana na M23 ngo byakwinjiza abanzi mu gisirikare cyacu niko yavuze ariko se ntabariyo ko mbona bariho hariyo benshi gusumba inkobe gusumba gani ko bajya abyo kanira n'abakongomani abanyarwanda abanyamahanga bandi nibo banamwemerera no kumwinjira muri nyagisirikare cya FARDC urazi ko haheze igihe barabigerageje bakinjira aribo babo bariko baricwa nk'ibunyamaswa sinibaza ko mu migambi ya M23 ari gusubira kwinjira mu gisirikare cya FARDC barabihaze kubico bashaka sico naho tovyitwaza rero nabo nyene ntavyo bari bamusavye yego we nicyo avuga ngira ngo urabizi ko hari n'itegeko rihari ryavuga ko nta bantu bavuye mu mitwe y'inyeshyamba bazongera kujya gute azongera gushyirwa mu gisirikare akenshi itegeko ryaratowe risa nkaho rishaka gukumira M23 ngo itazigera bivanga mu gisirikare hanyuma Alpha Meki yes uretse gato ya kanisa se banda kubwire burya nta mukongomani abaho none ninda afise karite y'ubukongomani abanyagihugu ntibabayeho batagira ikarata y'ubukongomani nta karanga muntu bafise none ubundi wese yoza kitwa umukongomani nka kujya FDLR zakoze ntiyo kwinjira mu gisirikare amaze kumenya ururimi rw'iringara n'iki byabo akaja mu gisoda nibaza yuko bakwiye gutorera umuti ibibazo byinshi bikiba hanze nayo byo kuzibira abantu ngo ntibaje mu gisirikare ngo n'abanyamahanga ntabwo boshobora pe umukongomani agaragazwa n'amazuru bamurebera ku mazuru okay yes Rabini atarava aho ngaho nagira ngo ngire ikindi kintu mwunganiraho iyo umuntu akwiyamamaza aje kuri Goma aje azi ibibazo bihari azi ikibazo cy'umutekano kiri muri Eastern Congo specifically muri North Kivu araje ijambo rya mbere avuze ati jewe nzazana F16 azayizana ari iyo gukora iki icyo nicyo abantu bagomba kwibaza icya kabiri aravuze ngo nta na santimetero n'imwe y'ubutaka bwa Kongo izavaho ijya mu kindi gihugu ibyo bintu bibiri ubwabyo biragaragaza ko n'ugiye kuza agiye kuza yongera ubukana bwari buriho kuko nta kuntu ushobora uza kwiyamamaza ushaka kuyobora igihugu
uri mu gace uzi neza ko karimo intambara noneho ukavuga ko ugiye kuzana intwaro irenze yari ihari ni ikimenyetso mu message barimo guhereza abarimo kurwana ngo ibyo abari bahari bakora ngiye n'inturwa noneho nzakuba gatatu ndenzeho kugira ngo ikibazo gikemuke giti F16 ayizane imara abantu n'ukurimbura no gutwika abantu bamaraho n'abanyikongo yes ariko arabizi neza ko abo ashaka kugurira F16 ari abakongomani bene wabo aho ni umuntu ashobora kwibaza we uragura F16 kugira ngo ujye kurwanya abande imareho bande uremera ko abo ushaka kumara ari abakongomani bene wanyu ni message yahereza abarwana ngo nimuntora nzabamara nabwo niba ari abanyabwenge iyo message bagombye kuyakira Meki urazi ndakubwira ibyo Mike avuze yego tubigiye daro sampare de terme nico yashatse kuvuga muganda agomba ndakubwire ngo tubirabe mbega yaje kubivugira mu kahe karere gafise ingorane zihe burya iyo abanyepolitike baje kwiyamamaza ahantu bazi yuko hari kibazo bagerageza kuvuga iby'amatwi yabo banyagihugu bari ngaho akunda kumva mu buseruko bwa Kongo rero bagomba kumva yuko u Rwanda rutazigera rwikebera n'agasantimetero bagomba kumva yuko M23 wibwirizwa kuraswa ivyo rero nivyo yategerezwa kuvuga kuko yataza bivuga ivyo n'amabuye bayamutera urana ko bari batanguye no kuzibira amabarabara mugabo nagomba ndakubwire nigaze kubabwira ngo akarimi kakureheje siko kakurongora ndababwije ukuri neje gatogwa Moyizi gatumba ivyo bintu akazobishira mu ngiro ntigishoboka uri kuranaraba kananiye umugabo kananira n'ubundi ntabyo azoshira mu ngiro kuko nta nivyo yavuze bimuvuyemo uri kuraraba yabivuze kugira ngo ahuma amaso bajye bazomutora urabona ko ari nabeshi bamuhunda amajwi hanyuma baje kumuhunda amajwi afata izindi ngingo zibereye intwaro yiwe zinyuranye cyane n'ivyo bintu yavuze ngaho oya so bivuga ko icyo uvuga cyo ni babyita ngo ni demagogical ideology ndibaza ariko babyita muri ibyo bintu byo kubeshya abantu ukababwira ibintu bitari byo bitazanabaho kubijeza ibitangaza nanjye ngeze icyo nongeraho ataragenda Rabini uyu mugabo nk'uko yavuze afite ubundi uyu mugabo afite ibintu bibiri mu byo abandi bakoraga mu by'ukuri urebye ibyo Kabila yakoze Kabila mu gusenya community y'Abanyarwandafone yabigizemo uruhare kuko yabikoresheje ubwenge n'amayeri ya gisirikare kurusha Gisekedi ibintu akoze abikoze nk'umuturage bitegera cyane gabanyeho gatoya Gisekedi ibyo yakoze byose yabikoze nk'umuturage yarapanitse cyane akora nk'umusivile ariko ntago yakoze nk'ibyo Kabila yakoze mu gusenya community Rwandafone uyu mugabo rero nawe ni umugabo ufite ubwenge kandi ushobora kugira n'amaboko cyane yo hanze n'ubufasha bwinshi aramutse atowe muri bibiri atubatse Kongo yayisenyera rimwe kuruta uko yari yimereye nanjye nuko mbyumva ni naco gituma M23 dakwiye kwijajara ku muntu numwe yoba ariko aritoza ya hatogwa Katumbi hatogwa Chisekedi umugambi wa M23 ntabo tuzi mugabo niba ukwirikize batarindira vya mpungu na Ruyonga wowe ubona uzatorwa wese ntamwe afitiye M23 uko byagenda kose urumva hagati y'ibi bibiri uhitamwe icoroshe mugabo turavye nkuko Bosco yariko avuga naza akoresheje ubwenge nk'ubwo Kabila yakoresha urumva ashobora konona byinshi gusumba na Chisekedi kuko Chisekedi wewe yerekana hahagaze pepepe ibintu vyirabura bikirabura byera bikera
umuntu mubi rero n'umuntu aza yigira inzoka mbaye babandi ukaza kumenya ko yari mubi agejeje kuri ibintu. Nico gituma mvuga ngo ivyabaye 2013 nkuko M23 ibivuga ntibigasubire kuba bako ngo babahende ngo ejo turakora ibejo turakora ibi niba bikora ubwo nyene kuko intambara zatanguye bahari bose arabakongomani batashoboye kuzitorera umuti. M23 ntibisamaze nibandanya akaziriko hanyuma bazoyisanga higeze. So hanyuma Alpha Mike ngiye kukubaza ikibazo cye ubundi mu gihe nk'iki ngiki M23 ikora iki mu gihe noneho buri mukandida wese ari kugaragaza Said hagazo bigaragara ko nta wifitiye impuwe. Hari n'abantu impamvu rega tuba twateguye topic hari abantu bakunze kuvuga ngo ibintu byose ngo bizatungana nyuma y'amatora ngo hazabaho ngo kumvikana ngo amatora narangiye Kisekedi ngo tuzumvikana ngo bazumvikana M23 ngo abantu bataye ngo ni abantu b'impunzi babivuga cyangwa se n'abandi ngo Gatumbi natsinda ngo abantu ngo amahoro azaboneka ngo impunzi zataha cyangwa hazaho kumvikana. Ubyumva gute wowe? Uriya hari umuntu w'umuhanga umufilozofe nemera kandi nubaha sindi bumuvuge ariko yavuze ikintu kimwe. Yaravuze ngo iyo umuntu umuhatirije umusunika ukamugeza ku gikuta hahandi atakibona uburyo akomeza he comes back with the full force agarukana imbaraga zose zishoboka. M23 nta numwe wicira akarurutega niyo yonyine isigaye noneho ikigomba gukora ni igikore kuko ari amahanga ntawireba ari abanyagihugu ntibayireba ari abayobozi b'igihugu ntabwo bayicira akarurutega barayigambanira batangiye kuyipangira F16 bose nta muntu wishaka. Iyo umuntu agusunitse uzarebe n'isatura iyo isunitse ukayigeza mu isega yayo ikabona nta hantu ishobora guhungira iyo igarutse gucamo kabiri. So M23 cyangwa abanyarwanda bavuga ururimi rufitanye isano n'u Rwanda abakongomani bavuga abakongomani bavuga ikinyarwanda bavuga abakongomani bavuga ururimi rufitanye isano n'u Rwanda bafite uko baremwe basa n'abanyarwanda bahorwa ko iyo sano cyangwa urwo rurimi hari abandi baruhujije nabo akaba ari byo bazira. Uyu munsi bageze kuda aho badashobora gukomeza baragarutse baharanira uburenganzira bwabo. Uwabishaka kubumva abumve utabishaka ntacyo bibatwaye bo babuharanire kuzageza igihe babubonera. Hanyuma Rabin ikibazo ni kimwe nabajije Alpha nubwo wagiye ubinyuramo ariko ndashaka ubitomora uvuge ibitomoye ubundi wa mugani niba buri wese araza yitundira kuri M23 yaba na ba Mukwege bose baje nta umwe wigeze nabonetse yagiye kukubwira ko nabonetse ndaguha umwanya mukanya. Rabin ubundi ikora iki M23 igumye itegereze ko amatora abavuga ko ngo nyuma y'amatora bizatungana ngo Kisekedi natsinda amatora ngo azashyira hasi umupira Katumbi natsinda amatora ngo bizagenda gutya mbese ngo nyuma y'amatora ibintu bizaba ari uburyohe. Ndagira ngo ugire icyo umbwira ubundi nka M23 cyangwa abandi bantu bashaka ko umutekano ugaruka muri Eastern Congo icyo bakwiye kuba bakora ni iki? Erega M23 ntiyisemba Kisekedi ntiyisemba Gatumbi ntiyisemba ubundi wese w'umukandida mu bizoba irekara mu burenganzira bwayo. Hatogwa Gatumbi hatogwa Kisekedi M23 ni ngombwa ibeho abo wese note Gatumbi Rabi sabwe ni Katumbi note Gatumbi
sawa uwuzotogwa wese muri abo 20 mbona bari kuri liste azoyisanga aho izobiba kuko ni wabo hanyuma bibe ngombwa ingene bumvikana ingene ubutware bwaho bugenda nta mpamvu rero yuko juragirika ngo barindiye ngo ko azoza kubumvikanisha bambe ngo ko azoza ngo bumvikane mbega toza bumvikanaho mu mezi 18 bagerageje kumvikana kubona ivyavuyemwe ari ivyo cyoca bigenda gute nukuvuga rero yoyo itegerezo kubandanya urugamba rwayo kuko burya nagomba ndakubwire mu mategeko hari ikintu bita ngo continuité de l'état igifaransa cyaradukomeye cyaratugumyemwo si nukubera arico twizemwo leta ntihinduka leta ya Kongo ntizohinduka umuperezida leta ntihinduka hahinduka umuperezida ni ukuvuga rero ibyo leta yabakoreye kuva kera bariko bararekarama ko yabafashe nabi n'uwo muperezida wone nahazoza birisika kuzoguma byabindi kuko leta ntihinduka rero nibafata imyanzuro yabo uko bayipanze hanyuma umuperezida wese azoza azobasanga aho bagejeje Okay. Bosco, tugiye kuva kuri iyi ngingo dusa nk'abagaruka inyuma tujye muri update nayo kandi turayivugaho. Arufa hari ikintu umva bavuga kuri iyi ngingo? Bosco we tugiye kumujyana muri update wenda nashaka kuvuga. Okay, kivuge. Icyo mvuga ni ikintu kimwe cyonyine. Abanyekongo bose DRC ukwingana. They must understand ko abantu bari no Kivu baho indigenous bahavukiye baho they will exist, they must exist, bagomba kubaho whether they want it or not. Yego. By hook and crook bagomba kubaho babishaka batabishaka ku mbaraga cyangwa ku mahoro. Nje ikintu mvuga ni kimwe gusa, nta muntu ushobora kuvana iwabo ngo bamutsindire ikindi gihugu ari iwabo, bazabiharanira bo ubwabo n'abazabavuka bose. Icy'ingenzi rero nuko uwatora mu biyamamaza agomba kumenya neza ko bari abantu bari hari ni iwabo, bagomba kuhaba, bazahaba, nta n'umwe ufite uburenganzira bwo kuhabavana. Nibashaka kuhabavana ku mbaraga nabo bazazishaka bahagume ko ni wabo. Uri wabo nizo mbaraga zonyine, niyo ntwaro. Icyo nicyo navuga rwose, bagomba guca bugufi bakemera ko ari abakongomani hari yari iwabo, bagomba kuhaba bakagira uburenganzira nk'abandi bakongomani, batitaye ku rurimi bavuga nuko basa. Bitari ibyo ngibyo intambara izakomeza imyaka yose ibaho. Okay. Nta muntu ugira imbaraga nk'umuntu uri gusohora umuntu iwabo w'umuntu ntihajya haba habiri, ahora ari hamwe. Iwabo w'umuntu bajya bavuga ngo hari imvugo y'aba South Africa abazuru ivuga ngo urinda umwana kugera mu rugo, iyo byari umwana hanze ukahamurekera ubu umwicishije imbeho kugira ngo ashyuhe acana abo wahashyize mu rugo. Yego. Icyo bivuze ni iki? Urarinda umuntu iwabo ukamurinda kavukire wumva ko uri gushaka amahoro, ariko ntabwo byashoboka mu gihe cyose washakishije amahoro uyashakiye mu buzima bw'undi muntu. Mbere
kugira ngo urugo urwubake, kuko urugo umuryango witwa umuryango ari uko urimo famiye, umugore, abana na se w'abana. Bo rero aba bantu bari gusunikirwa kureka gakondo yabo ngo bajye gushaka ahandi bajya bataneretswe, batijya aha n'aha, akabwirwa gusa ngo ntabwo tukigukeneye, genda uyu kugeza ubwo, kuko uru rurimi tubona bazira, hari na bene wabo baruhuje bari kubahiga ngo bakore exchange. Ntabwo ari exchange iyo kugira ngo bagume ahangaha bari byibura bagende bahawe n'uburenganzira, nabo bahabwa uburenganzira bwo kuba aho bavuye. Reka tuvuge nk'abavuye i Burundi, abavuye i Burundi baza guhiga abavuga ikinyarwanda mu bwoko bw'abatutsi, kuko barareba specific abo mu bwoko bw'abatutsi, ntago bashaka kubareba kugira ngo babwire bati mujye i Burundi mujye gufata ingo cyangwa amatongo, niko babyita mu Burundi yacu. Oya, ni genda gusa, ntago amubwiye aho ajya. Abavuye mu Rwanda baba FDLR bagiye kubahiga, ntago amuhiga ngo avuga ati genda byibura ujye mu Rwanda tugurane jyewe nze hano. Amubwira ati nahashimye, genda tugurane. Nk'uko mu mateka bigeze kuvuga ngo umwami bitaga Rwabugiri yitwaga Seziso, nahuye n'umuntu witwa Rwabugiri aramubwira ati iri zina ndarishaka nguhaye ibiguzi n'imwe. Oya, bo ni genda wangare. Ibyo rero nanjye simbibonamo igisubizo, ndabibonamo gukumbira. Uwaragiye arabyumva nivuga gukumbira, ukuntu inka zifatana zikarwana, igakumbira igashinga ibiti kabisa ikarwana igahangana. Ndabibonamo gukumbira kw'aba bagabo kurwana umuhenerezo. Bo icyerekeranye na Gatumbi rero, Gatumbi mwibuke neza ko nta hantu aziranye nayo mu 23. Niba rero umuntu uziranye nayo mu 23 wayibayemo yarayihindutse, nta cyizere mu 23 igomba kugira kuri Gatumbi. Mbese nta makiriro M23 igomba guteganya kuri Gatumbi, kuko n'uwabo wabavuyemo yageze imbere aravuga ati kugira ngo ndame binsaba kwikuraho bariya. Rero M23 numva nta cyizere igomba kugira mu mukandida uwo ari we wese, ahubwo ikwiye gukaza mukanda, igakomeza igakora ibyo yakoraga, kandi igakomeza umutsi nyine, ikarwana paka igeze ku buzima, kuko ibyo ari byo byose ubuzima buri imbere yayo. Yego, ubuzima izabukura mu mbaraga zayo. Bo nicyo nayivuga iyo ngingo mwavuze. Naho icyo kuvuga ngo Gatumbi ariyamamaza avuga ngo F16, izo zo nyine urumva ntabwo wajya umuntu ugiye ahantu ureba situation ihari. Nagera ruguru hafi mu bavira n'abandi, azakopera ibiri hakurya i Burundi, bamwe batanga inkwavu bavuga ati hano nzabaha inkwavu. Nagera Iminembwe azababwira ati ndazana uburozi muzahaba abanyamurenge bagashiraho, kuko nicyo kintu ari kubona gikenewe muri icyo gihe aho ageze. Ariko bitandukanye n'ibyo azakora naza, kuko uyu nawe mu byo yari yaravuzemo kuzana amahoro, ariko ayasenye kurushaho. Bo rero ni nkabyo navuze ngo Gatumbi azi ubwenge kurusha uyu nguyu uriho. Kandi Gatumbi mwibuke neza ko afite n'indi miryango ya ba nyirarume cyangwa se ba se wabo hirya no hino, nabo bashobora kuba ari abantu bakomeye. Ibyo byose ni ibintu yakuririraho, atabaye uwubaka Kongo akaba uyisenya noneho ikarangirira rimwe. Uyu yabaye umu agent w'abazungu, akomeza kwifashiriza abazungu gusenya Kongo, kuko yo wumva umuperezida yaratowe mu ntara ngira ngo 26 zigize Kongo, agezeho aho kugenda hari intara zirenze 10 atarageramo, kandi nta gihugu kiri ku isi atagezemo. Bigusobanurira iki? Yari umukozi wo hanze aho kugira ngo abe umukozi w'imbere mu gihugu. Kuko imbere mu gihugu nk'umuntu umuturage wa Manyema urwaje bwaki, ntabwo uyu mugabo yamumenye. Aho umuturage wa Manyema yarakeneye ko
byibura hagera inka 400 cyangwa se muri Manyema yose hagera nk'inka 100,000 kugira ngo buri muturage wese wo muri Manyema ye kurwaza bwaki. Ayo mafaranga yakaguze izo nka azishyura umuwagi numwe kugira ngo aze kwica abanyekongo bandi bo mu kandi gace. Bivuze ngo impamvu yabikoze gutyo ntabwo yamenye ikibazo kiri muri Manyema. Yego. Kuko atahageze. Ni ubuce bwinshi atageze. Noneho tuvuye kuri iyi ngingo tujye kuri update mu gihe gitoya Bosco. Iminota nk'icumi. Yego. Arufa wari tukayivaho ko twayitinzeho cyane. Okay, gaho kivuga ariko iminota umwe nturenze. Ungiye kujya nkoresha iminota ko batuninga kuvuga cyane. Yego. Urarondogora. Okay. Ndimo ndibaza imipaka yaciwe hagati abagize uruhare mu guca imipaka ni Ababiligi n'Abadage. Baciye imipaka, aba bantu muri North Kivu bitanga muri North Kivu batabihitemo. Ntabwo bagishije inama nta nubwo babihitemo. Bisanze bari aho baciye imipaka. Bitanga bari muri Kongo bitwa Abakongomani. Nje ikintu nibaza ni ikintu kimwe. Ubu ngubu barazira iki? Ese umuntu wakabaye abazwa iki kibazo cy'uko bari aho bari ni M23 n'u Rwanda ni Bali Declaration, ninde wabazwa iki kibazo? Aba bantu barimo barazira iki? Barazira ko babakiriyeho imipaka ko ari Abakongomani. Kugeza uyu munsi ikintu njyewe ndimo kwibaza ni ikintu kimwe. Aba bantu bo muri North Kivu barazira ko babakiriyeho umupaka bakitwa Abakongomani bakabaye Abanyarwanda. Ese niba baribeshye bakabaciraho umupaka bakabaye Abanyarwanda, ese ninde ufite uruhare rwo kongera umupaka yo kugira ngo bitwe ari cyo bagombye kuba ari cyo kuruta icyo barizwa kuba bari cyo? Sinzi ko nyumvisha aho ngaho. Nakumvisha. Okay. Ninde ufite uruhare kugira ngo yongera aca umupaka bareke gukomeza kuzizwa icyo bari cyo noneho babe icyo bari cyo? Niba nta ushobora kongera gusubira mu mipaka, ese ninde ufite uburenganzira bwo kwemera ko aho bari ariho habo? Aho nicyo kibazo gihari. Yego. Iyi ngingo yo kuba y'amatora ni na results izatanga ku ruhande rwa Kongo, ku ruhande rwa M23 ibyo twavuze, reka tuyihagarikira ahubwo tujye kuri update. So ndabashimiye mwese, mugire ibihe byiza, weekend nziza, naho ku munsi w'ejo. Reka nkubwire ngo tera inkunga Bwiza TV na bwiza.com. Nyamuneka Bwiza ikeneye inkunga yawe, ikagura ibikoresho ikabasha kugeraho itaragera. Niba uyikunda, niba ukunda inkuru z'ukuri, niba ukunda inkuru zo kurenganura abantu, niba ukunda inkuru zo gufasha abantu kubona ubutabera, niba ukunda inkuru zo kugira abantu bakabona imiyoborere myiza, umwanya no kugira ngo utere inkunga Bwiza ibashe kugeraho itaragera, mu turere itarageramo, mu ntara itarageramo, mu bihugu itarageramo, igereza Masisi, igereza Mwese, igere muri Eastern Congo hose ihagere. Tuguhaye rero ikaze kugira ngo dutere inkunga. Iyo nimero ubona hasi, iyo nimero itambuka, iyo nimero yanditse aho ngaho, niyo wakohereza inkunga yawe uko yabingana kose. Nyamuneka umwanya no wawe. So reka nshimire rero Alpha Mike ndetse na Rabin na Bosco ku mwanya wabo wo kwihangana kubwo ibitekerezo batanze, kandi nawe ngushimire wafashe umwanya wo gukurikira kino kiganiro. Ni umwanya munini cyane ariko rwose ni inkunga ikomeye. Kora share rero, tanga igitekerezo cyawe, ukore like kuko utanze ibitekerezo byinshi bituma channel irushaho kuzamuka
irushaho kugira gute kugaragara n'abandi bakayibona. Iyo utanze like nyinshi zikaba nyinshi, niba murebye ikiganiro muri abantu 10 mukagishyiraho like 10, abantu bose baraho YouTube ikora ku buryo icyo kiganiro kiza ku mwanya wa mbere, ndetse na comment nicyo kimwe. Nyamuneka mubikore, mudufashe kugira ngo natwe tubashe kugera abantu bashe kumenya amakuru y'ukuri atarimo ibihuha. So ndabashimiye rero, kandi kanshimire Kofi wadufashije ku buhanga bw'ibyuma kuri kamera ndetse n'amajwi. Nawe mugende mukore subscribe kuri channel yiwe agira yitwa Kofito. So ndabashimiye mwese mwakuriye kino kiganiro, mwari kumwe nanjye Meki Kayiranga. Ikindi kiganiro ni ku munsi w'ejo.